Eli Smith, Jesen. S engleskoga preveo Dinko Telećan. Srijeda, netom je počelo ljeto. Elizabeth Demand, 30-godišnjakinja, povremeno predavačica, vanjska suradnica na jednome londonskom sveučilištu, živi svoj san, kaže njezina majka. I doista ga živi ako san znači to da nema siguran posao, da je gotovo sve preskupo i da je još uvijek u istom iznajmljenom stanu u kojem je bila kao studentica prije 10 godina. Otišla je u glavni poštanski ured u gradiću u najbližem selu u kojem sada živi njezina majka, da preda zahtjev za izdavanje putovnice. Usluga provjeri i pošalji očito ubrzava postupak. Putovnicu vam mogu izdati u upola kraćem vremenu ako tamo dođete s ispunjenim obrascem, starom putovnicom i novim fotografijama, te ako ovlašteni poštanski službenik zajedno s vama pregleda obrazac prije nego što ga pošalju u službu za izdavanje putovnica. Redomat u poštanskom uredu izbacuje joj listić s brojem 233 za uslugu na šalteru. Nema gužve osim reda bijesnih ljudi koji se tiskaju na vratima radi samouslužnih strojeva za vaganje, za koje ne postoji sustav za upravljanje redovima. No broj koji je dobila toliko je daleko od brojeva koji svijetle na zaslonu iznad glava kao sljedeći 156, 157, 158, a samo 2 osobama iza 12 šaltera i onako treba toliko dugo da usluže ljude koji su po svoj prilici brojevi 154 i 155. Ona je ovdje već 20 minuta, a još je uvijek istih 2 klijenata za pultom. Da izlazi iz poštanskog ureda, prelazi na zeleno i ulazi u antikvarijat u ulici Bernard. Kad se 10 minuta poslije vrati, istih 2 ljudi iza šaltera i dalje su jedini ljudi koji uslužuju klijente. No ekran sada kaže da su sljedeći brojevi za šaltersku službu 284, 285 i 286. Elizabeth pritišće dugme na uređaju i uzima još jedan listić, 365. Sjeda na jedno od sjedala spojenih u krugu na sredini prostorije. Nešto je pod njima polomljeno, tako da kad sjedne, nešto zazveći u njihovu sklopu i osoba koja sjedi do nje odigne se u strzaj 2 cm u zrak. Potom ta osoba promijeni položaj. Sjedalo ponovno zazveći i Elizabeth propadne za par centimetara. Kroz prozore tamo na drugoj strani ceste vidi veliku općinsku zgradu koja je nekad bila gradski poštanski ured. Sada je to niz dizajnerskih trgovačkih lanaca, parfemi, odjeća, kozmetika. Ponovo se ogleda po prostoriji. Ljudi koji sjede na spojenim sjedalima gotovo su isti oni ljudi koji su tu sjedili kad je prvi put ušla. Otvori knjigu koju drži u ruci. Vrli novi svijet. Prvo poglavlje. Zdepasta siva zgrada od samo 34 kata iznad glavnog ulaza riječi Središnje londonsko mrijestilište i centar za kondicioniranje, a na grbu moto svjetske države, zajednica, identitet, stabilnost. Sat i 45 minuta poslije, kad je već dobrano odmakla u čitanju, većina ljudi oko nje još su uvijek isti ljudi i dalje zure preda se. Povremeno im zazveće stolci. Nitko ni s kim ne razgovara. Nitko joj nije rekao niti riječi cijelo vrijeme otkako je tu. Jedino što se mijenja jest gmizanje reda prema samouslužnim vagama. Povremeno netko prijeđe prostoriju da pogleda prigodne kovanice u plastičnom izlogu. Postoji niz, može ga vidjeti odavde. Izdan povodom obljetnice Šekspirova rođenja ili smrti. Na jednoj od kovanica je lubanja, znači vjerojatno je dan smrti. Elizabeth se vraća knjizi i na stranici koju čita slučajno se baš citira Šekspir. Vrli novi svijete. Miranda je objavljivala mogućnost miline, mogućnost preobražavanja čak i košmara u nešto lijepo i plemenito. Vrli novi svijete. Bio je to izazov, zapovjed. Podići pogled s knjige i vidjeti prigodni novac baš u sekundi kad se knjiga sastaje sa Šekspirom. To je doista nešto posebno. Pomakne se na sjedalu i stolac greškom zazveći. Žena pored nje blago poskoči u zrak, ali ne odaje nikakva znaka da to zna ili zato mari. Smiješno je sjediti na tako nespojivo spojenom stolcu. Nema nikog s kim bi Elizabeth mogla razmijeniti pogled s tim u vezi, a kamoli reći što je upravo pomislila o knjizi i kovanicama. Kako god bilo, to je jedna od onih podudarnosti koje na televiziji i u knjigama mogu nešto značiti, ali u stvarnom životu ne znače ama baš ništa. Što su mogli staviti na prigodnu kovanicu da obilježe Šekspirovo rođenje? O, vrli novi svijete, to bi bilo dobro.
Vjerojatno pomalo nalik tomu kako je roditi se. Kad bi se itko mogao sjetiti kako se rodio. Ekran kaže 334. Zdravo, Elizabeth kaže muškarcu iza šaltera 40 minuta poslije. Broj dana u godini, kaže muškarac. Kako molim? Pita Elizabeth. Broj 365, kaže muškarac. Pročitala sam gotovo cijelu knjigu dok sam jutros čekala ovdje, kaže Elizabeth, i palo mi je na pamet da bi bila dobra zamisao imati ovdje knjige na raspolaganju, tako da svi koji čekaju mogu i nešto pročitati ako žele. Jeste li ikad razmišljali o tome da otvorite ili postavite malu biblioteku? Baš je smiješno da to kažete, govori čovjek. Većina ovih ljudi uopće nisu ovdje radi usluga poštanskog ureda. Otkako se zatvorila knjižnica, dolaze ovamo ako pada kiša ili je loše vrijeme. Elizabeth se osvrće prema mjestu gdje je sjedila. Stolac kojeg se netom digla zauzela je vrlo mlada žena koja doji dijete. U svakom slučaju, hvala vam na vašem upitu i nadam se da ste zadovoljni našim odgovorom na njega, govori muškarac. Sprema se pritisnuti dugme pokraj sebe da pozove 366 na šalter. Ne, kaže Elizabeth. Muškarac prasne u smijeh. Izgleda da se šalio. Ramena mu idu gore i dolje, ali od njega ne dopire nikakav zvuk. To je nešto poput smijeha, ali i poput parodije smijeha, a istodobno kao da ima napad astme. Možda nije dopušteno glasno se smijati iza šaltera glavnog poštanskog ureda. Ovdje sam samo jedanput tjedno, kaže Elizabeth. Morala bi se vratiti sljedeći tjedan da ste to napravili. Čovjek baci pogled na njezin obrazac, provjeri i pošalji. A možda ćete i onako morati doći sljedeći tjedan, kaže on. U 9 od 10 slučajeva nešto nije u redu s ovim. Jako smiješno, kaže Elizabeth. Ne šalim se, kaže muškarac. Ne možete se šaliti u vezi s putovnicama. Muškarac vadi sve papire iz njezine omotnice na svojoj strani pregrade. Samo vas prvo, prije nego što išta provjerimo, moram obavijestiti da će vas, ako sad nastavim s ovim i danas pregledam vaš obrazac, provjeri i pošalji, to stajati 9,75 funti. Mislim 9,75 funti danas. A ako je slučajno danas na njemu nešto neispravno, to će vas danas i dalje koštati 9,75 funti i morat ćete mi taj novac platiti čak i ako zbog neke nepravilnosti ne možemo poslati formular. U redu, kaže Elizabeth. Ali bez obzira na to, kaže muškarac, ako je nešto neispravno i vi danas platite 9,75 funti što morate i ispravite ono što je neispravno i donesete formular natrag u roku od mjesec dana pod uvjetom da možete pokazati potvrdu, onda vam se neće naplatiti dodatnih 9,75 funti. Međutim, ako ga donesete nakon mjesec dana ili bez potvrde, naplatit će vam se još 9,75 funti za dodatnu uslugu u provjeri i pošalji. Svaćam, kaže Elizabeth. Jeste li sigurni da želite nastaviti s današnjim provjeri i pošalji, pita muškarac. Aha, kaže Elizabeth. Možete li izgovoriti riječ da umjesto tog neodređeno potvrdnog zvuka? Molim vas, kaže muškarac. Elizabeth će. Da. Iako ćete morati platiti čak i ako postupak provjeri i pošalji ne bude danas uspješan? Počinjem se nadati da neće biti, kaže Elizabeth. Ima nekoliko starih klasika koje još nisam pročitala. Mislite da ste duhoviti, pita muškarac. Želite li da vam donesem formular za žalbe tako da ga možete ispuniti dok čekate? No ako to učinite, moram vas upozoriti da ćete morati otići sa šaltera dok uslužujem nekog drugog, a budući da sam zbog stanke za ručak još kratko tu, izgubit ćete svoje mjesto u nizu pa ćete morati uzeti novi listić na redomatu i čekati svoj red. Nemam baš nikakvu želju da se žalim na bilo što, kaže Elizabeth. Muškarac gleda njezin ispunjeni obrazac. Stvarno se prezivate Demand? Pita. Aha, kaže Elizabeth. Mislim, da. Pristajem vam, kaže on. Kao što smo se već uvjerili. Ha, Elizabeth će. Samo se šalim, kaže muškarac. Ramena mu idu gore dolje. I sigurni ste da ste točno napisali svoje ime, pita on. Jesam, kaže Elizabeth. Tako se u pravilu ne piše, kaže muškarac. U pravilu se piše sa Z, koliko ja znam. Moje je sa S, kaže Elizabeth. Čudnovato, kaže muškarac. To je moje ime, kaže Elizabeth. Obično ga tako pišu ljudi iz drugih zemalja, zar ne? Pita muškarac. Lista putovnicu koja je istekla. Ali ovdje stoji da ste iz Ujedinjenog kraljevstva, kaže. Jesam, Elizabeth će.
Jednako se piše ovdje sa s i sve to, kaže on. Za divno čudo, kaže Elizabeth. Ne budite sarkastični, muškarac će. Sada uspoređuje fotografiju u staroj putovnici s novim nizom snimaka iz kabine za fotografiranje što ih je Elizabeth donijela sa sobom. Prepoznatljivo, kaže on. Samo to, ramena. Ali to je samo od promjena između 22 i 32. Čekajte da vidite razliku kad se za 10 godina vratite ovamo radi nove putovnice. Ramena. Provjerava brojeve koje je upisala u obrazac spram onih u istekloj putovnici. Putujete, pita. Vjerojatno, Elizabeće, za svaki slučaj. Kamo mislite ići, pita on. Na mnoga mjesta, nadam se, kaže Elizabeth. Ko zna svijet, ostri ga. Na njih sam ozbiljno alergičan, kaže muškarac. Ni ne spominjite ih. Ako danas poslijepodne umrem, znaću koga da okrivim. Ramena gore dolje. Potom stavlja fotografije iz kabine pred sebe. Nakrivi usta, odmahne glavom. Što je bilo, pita Elizabeth. Ne, mislim da je u redu, kaže. Kosa mora biti potpuno odmaknuta od očiju. Potpuno mi je odmaknuta od očiju, kaže Elizabeth. Nije mi ni blizu očiju. Ne smije biti ni malo blizu lica, muškarac će. Na glavi mi je, kaže Elizabeth, tamo raste, a i lice mi je spojeno s glavom. Šaljive dosjetke, kaže muškarac, neće nimalo utjecati na odredbe koje znače da vam se na koncu može izdati putovnica, koju ćete trebati prije nego što vam bude dopušteno otići bilo kamo izvan ovog otočnog područja. Drugim riječima, neće vas odvesti nikamo. U redu, kaže Elizabeth, hvala. Mislim da je u redu, muškarače. Dobro, kaže Elizabeth. Čekajte, kaže muškarac, pričekajte minutu, samo ustane sa stolca i naglo se sagne iza pregrade. Ponovno se uspravlja s kartonskom kutijom. U njoj su razne škare, gumice, klamerice, spajalice i metar. Uzima vrpcu u ruke i odmota prvih nekoliko centimetara. Stavlja vrpcu na jednu od fotografija koje je Elizabeth snimila u kabini. Da, kaže. Da, Elizabeće? Tako sam i mislio, kaže on. 24 mm. I mislio sam tako. Dobro, kaže Elizabeth. Nije dobro, kaže muškarac. Bojim se da uopće nije dobro. Lice vam je pogrešne veličine. Kako moje lice može biti pogrešne veličine, pita Elizabeth. Niste slijedili upute u vezi s okvirom za lice na fotografiji, to jest, ako je kabina gdje ste je snimali opremljena uputama za putovnice, kaže muškarac. Naravno, moguće je da kabina kojom ste se koristili nije opremljena uputama za putovnice. No, kako god bilo, bojim se da nam to ovdje neće pomoći. Koje bi veličine trebalo biti moje lice, pita Elizabeth. Ispravna veličina lica na fotografiji koja se prilaže, kaže muškarac, jest između 29 mm i 34 mm. Vaše je 5 mm prekratko. Zašto moje lice mora biti određene veličine, pita Elizabeth. Jer je tako određeno, odgovara muškarac. Je li to zbog tehnologije prepoznavanja lica, pita Elizabeth. Muškarac je prvi put gleda izravno u lice. Očito je da ne mogu staviti obrazac u postupak ako preduvjeti nisu ispunjeni, kaže. Uzima list papira s gomile sa svoje desne strane. Trebate otići u Snappy Snaps, kaže dok metalnim žigom utiskuje kružić na taj list papira. Tamo će vam to napraviti prema točnim specifikacijama. Kamo planirate putovati? Pa nikamo dok ne dobijem novu putovnicu, kaže Elizabeth. Upire prstom u neobilježeni krug pored obilježenog. Ako donesete obrazac natrag u roku od mjesec dana od danas, pod uvjetom da je sve ispravno, nećete morati platiti dodatnih 9,75 funti za još jedan provjeri i pošalji, kaže. Kamo ste ono rekli da mislite ići? Nisam ništa rekla, Elizabeće. Nadam se da nećete pogrešno shvatiti ako ovu kućicu upišem da vam glava nije kako treba, kaže muškarac. Ramena mu se miču. U kućicu, pored riječi drugo, upisuje glava neispravne veličine. Da je ovo drama na televiziji, kaže Elizabeth, znate li što bi se sada dogodilo? Na televiziji je uglavnom smeće, muškarače, draže su mi filmske kolekcije. Hoću reći, kaže Elizabeth, da biste u sljedećem kadru bili mrtvi uslijed trovanja ostrigama, a mene bi uhapsili i optužili za nešto što nisam učinila. Moć sugestije, kaže muškarac. Sugestija moći, kaže Elizabeth. O, jako pametno, muškarače. Osim toga, ta ideja da je moja glava pogrešne veličine na fotografiji značila bi da sam vjerojatno učinila ili ću učiniti nešto zbilja loše i protuzakonito.
kaže Elizabeth. A sumnjiva sam i zato što sam vas pitala za tehnologiju prepoznavanja lica, jer slučajno znam da ona postoji, pa sam vas pitala koriste li je ljudi koji izrađuju putovnice. A tu je ideja u vašoj verziji naše dosadašnje priče da sam ja možda nekakva čudakinja, jer mi je u imenu S umjesto Z. Kako molim, muškarače? Kao kad neko dijete prolazi biciklom kroz kadar u drami ili na filmu, ono kad gledate film ili dramu i dijete vozi bicikl i vidite ga kako se udaljava na njemu, a naročito ako gledate kako se to događa tako da kamera snima dijete od ostraga, i onda će se tom djetetu obavezno dogoditi nešto strašno. To će sigurno biti posljednji put što vidite dijete, to još nedužno dijete. Ne možete više biti samo dijete i udaljavati se na biciklu jer idete u dućan. Ili ako neki sretan muškarac ili žena voze auto, jednostavno voze, uživaju i ništa se drugo ne dešava, a naročito ako se to montira s prizorom u kojem netko drugi čeka tu osobu da dođe kući, onda će se on ili ona vjerojatno definitivno sudariti ili poginuti. Ili će, ako je žena, biti oteta i sve će završiti gnjusnim seksualnim zločinom ili će nestati. Vjerojatno on ili ona, kako god pogledaš, vozi u susret svojoj sudbini. Muškarac savija potvrdu, provjeri i pošalje i stavlja je u omotnicu koju mu je Elizabeth dala s obrascem, starom putovnicom i neprikladnim fotografijama. Vraćao je preko pregrade. Ona vidi strašnu malodušnost u njegovim očima. On vidi da je ona vidi. Postaje još krući. Otvara ladicu, iz nje vadi plastificirani list i stavlja ga ispred pregrade. Šalter zatvoren. Ovo nije fikcija, kaže muškarac. Ovo je poštanski ured. Elizabeth ga gleda kako izlazi kroz dvokrilna viseća vrata u dnu prostorije. Ona se probija kroz samouslužni red i izlazi iz nefikcionalnog poštanskog ureda. Prelazi tratinu u smjeru autobusnog kolodvora. Odlazi u The Maltings Care Providers D.D. da vidi Daniela.